bakren kita beri berjuang cek NPP. Tishwak election lada kisah teruasan kulur. Suaban job. Suaban ni. Kami nak kesentur jom kita. Kami mau mengati. Kata apa syuang? Kata apa syuang di kita. Kami kita kita ang kilarung. Dia kata kebaki ang penuh ki orang impit tang baki kilak keren. Kilak keren. Haba kita gili dah. Bibi oi kalau bah ki bakren gili dah. Ni haban pensngap. Otherwise they are not leader. Exactly. Habang ilak kam ya abang ilak nyawi kim ki leader. Every word kabaki keren. It should carry weight. Otherwise, they are not fit to be called leaders also. Sure. Okay. They have a gilakren buta kiyong bakal tarwahnya sun cloud hendingong em. So we don't buy people like that. See, kumangal ong if he meneng. And we don't know it. Kadang lah bang jingi hai di wadu tukul. Ya bang ane kersum lang bagi untuk bagi apa. Mula jawab. Bapintip yang jing sisa. Nah kadang ngene kemak long blay. Hindi bang sukaran bang suka. Ngaru bubusulai dan tipikal offer ina sun cloud. Tamang mo kaya. NPP, iyan pagpa NPP, na mangkumong ramachi, na mangkukon na tachi, rambutay kensol kari. Kani kadai ke National People Party, kadai ke Jongi lang baro, namar ni Sultanat ban yalambakla yakipat ba. Kani kadai ke National People Party, kadai ke Jongi lang baro, namar ni Sultanat ban yalambakla yakipat ba. Namar ni Sultanat ban yalambakla yakipat ba.